chibai ule thing beloi le alu ka kan pol do na kan du chenin kan tananga kan ti fai ve kang tron khat ka siam do na alu hi amil moi tok kan ti kha kan polang akor hi ana vere ulu toka fai takin kan khe do na nia abak zong hi kalau ti fai ang tel tam deuh hlek ka leya alu hi kakang ma saphotang mi hi sang bera ka da arong in thak a sen ve deuh that thleng khan kan chuangang alu kan ma sak hi chuan a som ne pa atui bik boka tel hi ka leibel chuang lawa hemi a vek hian thing belhoi hi kan kang le ang mi hi asang bera ka da aronga in thak thleng khan kan chuangang tlemin aron sen ve deuh thatanga chuan reangai lo minute nga borvel hi atok viawa an tamchi aron puak ve thet theta aron hui chua thleng khan kan kangang purun sen so thing marcha hring purun var le zira den pol katela kan kang minang arong in thlak aron sen deuh that thleng khan kan chuanganga chia al tur tok athak du lo tan marcha hring hi tel lo mei tur ania purun te po lo min to a mei hi aniama ka da a ai eng dhania powder le chili powder tomato herdip chansin te po kha tel thei thawa tomato ka tel nu hian mei hi asanga ka da a kan chuang min photang tel ron chua tha a hei hi amin ti hriat na ani ve a alu kan sa kha ka pola thing beloi hei po kan sa kha ania reivak lo kan chuang le photang mei hi alai hola ka da a tuilum ka leya amin har don lawa alu le thing beloi hi tela kan khan amin deuh tho to a atul dana zirin kan chok ve zel don ania garam masala tlem ka pola amin thleng kan chuangang tui ka lei nu hian mei hi asang bera ka da a alu chum min sa te po kha man thei thawa atui tak thade ulek kan du te ni chuan alu hi a then kan rot ko yang
alu po min tha a thing beloi po ane min min tha to a dhania ka tela kan swan ma ina aldana thakdan atui nei zat turte kan duang takin kan siam don ania ka channel min khir saka wangin kalome